Shukor nakaslem jong unongsan Hima. Hadian gajing Shajir uba penyat sing Syiem kumu Chief Executive Member ka Khasi Hills Autonomous District Council banyalam ka Executive Committee ka bathamai mentapan kalabut sa gajing penrungi ki MDC ki banong ki Executive Member. Ya kathop kerteng jo ki MDC ki banong ki Executive Member ha ka isi bayalam uba penyat lapha menta ka singi ka arpau terek ujelio arajar arpulai syaulat na ka benta ka jing menjur. Habakali ka syuki Deputy Syiem uba penyat ulayathu bau MDC ka Kongres na mau khar penthor umkra constituency uba pensngan lang Syiem un Shimti kum Deputy Syiem uba pensngan lang Syiem uladap long teng Syiem ka Khadc ha kisnem ki baladen. Kakam kumba ngila epenbek kakam Deputy Syiem ngila ya railang ban IT haiba PNCM. Tekiwe ngan empat yo ban develop yapi baro maka file kadang le te andala yo ka approval tengin sa iPad ngin sa share pa baro kini ki list. Habakali halor kashuki Deputy Chairman Hadian ba MDC na Mausen Ram ba Alvin Saukumi ula I no kam gum Deputy Chairman ka KHEDC uba penyat ula ong bana ka benta kashuki Deputy Chairman la thap kerteng do MDC ka Congress na Mawhati uba Charles Marngar bar ka election banjit u Deputy Chairman kan nong lasai kasngi ka arpawai teri ujelio arajar arpulai. Ano ka dapat rin Deputy Chairman kung ino ito kashuki ino kasi man kung PM na mo kan long kum tahe kan mo na Congress ki kanyo iya Arno akan ka isi lagat helang baro but CM mo kan Khadc haka executive committee ngidan arteli ki pos haka legislative kalau khatlai baro teki ki bomdan pat haka isi ke ka ba ngin ai ka assignment yaki ki MDC ki jongi kalong ki ki advisory committee dan bun haki advisory mduna ka hendrio nyoteli but ki badan kam sudah ki advisory committee but andala dep ai assignment ki MDC jongi ki advisory committee kin dan terms and condition ya ka bakin happen court meeting nomor lingba ki advisory committee laban lum meeting la ban keren kini nuki mat ki ba dan kam ki issues ba dan kam but kila pat ban wara ban aji mo check isi takadaw kini ki advisory committee do kilong ba dan kam adu ta kamu di ba Alvin ni rada ban resign ni hot lada convocation do la mi menen ila thep kerteng iba Charles Manga MDC na Mawhati ka dambakla ka demontas ni ngayo adjective hot kesukutuni ruladam te kumbang yo objektif longkap yang ngadong sedong te yaka kubor bakam tikena pila ba bani kendo bani secretary legislative pila ban ship